bũrũri kũgĩa na ũrũmwe nĩguo gĩcigo kĩu kĩhote gũtetera igai rĩa gĩtarũ kĩu kuma kũrĩ thirikari nene. Nataka tu kuomba viongozi zetu katika Mount Kenya wapate nafasi ya kuongea pamoja, ndio tupate kuongea kitu moja, nigetha tugende unity na hinya witu, kwa sababu 1992 tulifanya makosa kubwa sana tukapoteza uongozi katika Mount Kenya, sababu tulianza vita. Sisi ni watu wa Kibaki, sisi ni watu wa Matiba, na hapo tukapata kura 2.4 million. Akiaria hindi ya ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Madaraka kĩaro-inĩ kĩa Wakirogo mwena wa Miharati Kibeberi, Mathara augĩte ngayũkano na njĩkanĩrĩro ya ciugo gatagatĩ ka atongoria kuma kĩrĩma-inĩ ya kũhotomia ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩu. Tuko na mali nyingi sana, lakini tukiweza kuongea pamoja, we shall not have the deliberate objectives in how we can enhance or reap the benefits of our unity. Kwa hivyo zote viongozi hapa Nyandarua County, Mount Kenya viongozi na vile vile Kenya nzima, ukiri ũguo nĩ orĩtie mũingĩ na atongoria a gĩcigo kĩu kũnyitana na kwaria na mũgambo ũmwe nĩguo uge wao ũtĩĩke ngathĩ-inĩ cia igũrũ cia wathanĩre wa bũrũri. Ya kuongea pamoja na vile vile hata sisi hapa Nyandarua County viongozi tukianzisha hapa assembly, tukuje hapo members of parliament 5 of them, tukuje kwa mama county, tukuje kwa executive deputy governor, governor mwenyewe na senator, tupate kuketi chini kama watu wa Nyandarua, tuongee pamoja lugha moja, ndio tupate kuendelea na kuongoza county yetu vizuri. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Njĩtĩkaga Wangari wa Njũgũna.